Za teraz krompljev molj veliki škody napravil produkovateljem kolo Zahodnej Moravii, najvecej od Čačko po Kraljevo, i tamtejši produkovatelje šicu roža i muša od rucic, bo odškodovaní homolje švitko napadajú i patogeni pečarki, ktorí vyvolujú švitke hnice homoljoh. U poljoprivrednim podprijemstve Novi Trade u Zmajeve to roku zasadzene 30 hektari za skrompljami i vybiranje u polnim rozmahu. Sve se skuplja ručno. Vadi se mašinom, može da ide direktno u prikolicu, ali s obzirom da ima puno izbušenog od žičara, od žičnjaka, onda bi to opet moralo u nekoj hali da se prebire. Jeftinije na samoj njivi, zbog cene transporta. U Vojvodini krompljev molj na poljoiščenje zaznačeni u vekšim obsjahu, ali drocikar, žemov škodljivec, ktorý odše prisutni u vojvođanskoj žemi, i to roku napravil škody na krompljoh, bo mu suša odvituje. Kromplju nie mož produkovac bez zalievania. Jak co i tu bol slučaj, ali še vyberanie odsahlo pre kupcoch i pre nedostatok robotnej moci, taše žem presušela i drocikar napravil škodu, potolkoval nam pan Đenić. Urožaj bude solidni, 45-50 toni po hektare, od to 35-40 toni peršej klasy. A co ostane, pojde do fabriki za špiritus i naše domašnje zadovoljne.